Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arkadaşlar bugün 21 iyul 2025 yılı biz Iskol Ovlası'nın Bosteri ayılığına geldik. Iskol rayonunun Bosteri ayılığına. Şöyle жерде маалымат алып, bizden алыстабай. Лайк басып, комментарий жазып, ошонун бирге жерде беришип болгон компания банкка терең расмын билдиребиz. Караңыздар, азыр мына теплоход бар экен. Теплоходу 500 экен бул киши башынач. Анын чоңу 900 сом экен. Келсеңиздер болор ушул жергечи. 1 saat aylantat eкен, narkob 1,5 saat. Başta mına parokod keldi, mına şul eken. Karаңыздар. Şol. Barыңыздарга өзүмдүн атымдан жана Мокат Кабар 24 каналынын атынан терең расын билем. Караңыздар, келип ем ол Мокат Кабар 24 каналынан келип келсеңиздер, скидка кылып берет. Мурункудан оңдоп коюпту караңыздар. Постердин милетте неме жок, базалар жок. Местасы кылардан экен, бар жол жайында экен. Караңыздар. Мына соны боюнча жүрүп караңыздар ана. Өзү канча экенин билбедим, бирок мына алакол 900 сом экен бир кишинин башыначы. Бир адамдын 900 сом. Урматтуу 900 сом экен бул жер. Караңыздар, жакшы. Мына. Marketten. Unuttuğunlar yerini sanık yok. Bana da nakiyatlar. Pagucu sonu eken alakol. Unuttuğunlar bunu manday çok oluyor. Az tost koyduranlar nasıl yakal? Bunu tarttım. Tost koyup durur. Adam sanık yok. Kudaya şükür. Barınızlarga. Özümün atından canım Mokат Кабар 24 kanalından tereң raсын bilem. Tinch bolыңыздар, аман болыңыздар. Азыр Кудай буйрса иншаллах пароходко чыгабыз. Барыңыздарга тынччылык аманчылык каалайбыз. Tinch болуңуздар, аман болуңуздар. Ассаламу алейкум. Рахматуллахи ва баракатуху. Пароходдон адамдар чыгып атат, караңыздар. Өзбекстан тоголор бар экен. Тоголор бар экен, бардар бар экен, караңыздар. Onlar parakodu çıktı buraya karanlık. Güzel koyalım. Bakın. İçeride bir stanlık misalar var ki karanlık. Var çok cayında. Suya ateşe çıkalım. Barınızlarga Mokат Кабар. Koşuyoruz bizden hastaya. Like basmayı unutmayın. Selamun aleyküm. Rahmetullah ve berekatuhu. Tinch bolыңыздар, amon bolыңыздар.